kaji pegadag long Nabi hanjur tu bile luhunya na sujud batuhan mekalam ngan ilahi Allah siton Nabi dalam perang necang taku si kafir Hamzah kalan lakuan gerang sang beta yang li Allah Nabi gayup pregendrang tanda perang si kafir Allah batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya nuyu perang si Yahudi Allah kafir kaji mengimpun kaji geleng di kepong Nabi Allah kafir